وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين عليه نتوكل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mula-mula si ina na sabab saging ka iya kaya balo ya wallah saging ka iya ulan-ulan Ramadan syahrul barakah, ulan-ulana mubarakat na syautua mana kapakabibidaian si iku mga pada mga ulan-ulan aya mga ibaratanian kukang bubarakatian na kepakaya ibarat tanurunang ka iya muhadaratan mimanto mimbarakat kakati iya igira peliuta sagi yang kutua di sembayangan na mga bubay na walang-alang na di kang pakaw kita kami akaliw sirampan nas katano si ina kati iya malaki at takapian adisi ko mga muhadaratan wa mga una nasabab roden si saging kutua bubarakatan wallah aging ka iya ulan-ulan Ramadan kalalakaano aging ka iya mga pusutano so ayay man to tumagusay na karkano kakayagi na di ipaka dairan kaayad na kalilid na patagbusag yung kaiya Ramadan na ino kasop kesusunon na miya kapya-pya kami review ta na miya kalala aging kutua anto na ini na kaya pendeketian sa aging kutua mga pusutano yang kaya tingin na fi fadlil birri wal ihsan fi Ramadan ging kutua kalbihan o mga pipya penggalabakan saging kaya ulan-ulan Ramadan sabab sa ging kaya ulan-ulan Ramadan nagiutos so miya pangaluitan aso sunat manggal bekas ya satiman nakira utian subala so faradu sumanggu so faradu na pagkapurun wala kaso satiman na faradu nang buloy niya na 70 takapa nagiuti kabubarakat tapan ng Ramadan lain di man to simbayang ka sa duhur alaikum ya kasimbayang sa 70 aduhur wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa nagitui ato na ini man nagyang kaya Ramadan tano na titu apa padalam nun wala agyang kutua baraka nagugyang kutua madak lalimu nagugyang kutua madakal maaf nagugyang kutua madakal akatarima wala si saging kutu ang mga duwe tato mga muslim paganay si iya mapia penggulaulaan tano naging ka iya ubat tano di ima kasisadka saging kaya ulan-ulan na Ramadan kagi Rasulullah na tingin na afdalu sadaqah fi Ramadan ayam makatataral biya kasidka na si isaging kaya ayam mananian na Ramadan
na kepakai mana langun-langun tanu din makapsi sadaka dikida uau pobre udi ina miskin iba da kegadian kadi kapa kau gupun asar kamagupun si sagim ko kasih sadaka lagi utui sukman sumanga kawasa na sa siram kuman milalawana saging kutu akadakal adi misi deka saging kaya ulan-ulan Ramadan. Pad saging kaya pumbagus sa intano. Na ging kaya tiguna biya man fattara sa'iman kana lahu mithla ajri as-sa'imi min ghairi an yanqusa min ajri as-sa'imi syai'a. Rawahu Ahmad. Satawati gunabiya mapaka pagiftarian pamana mapaka tengkasian susakatau adi ipusa namia aden amia sokatagian kutu amia ka tengkasun samia kuanian sulagi dubala sosatiman apuasa agian kutu apia ka tengkasian nana ilaman itu lagi itu nasaka tahu aging kutu amia pakateng kaska na aya penuh baaya mia gegang kana sudin suisa ka masjid lai dapia lai dubu ya aging ka masjid nu saya kakai dia puro kana mana kagatusan na upama kadika pekagega aina tumpu kena kasaging kutua tutun nami ako buka saging kutua kaya paka pagiftara saging kutua mga tao naong kumano beded nagagang ka ay napanaman na marikay makaubo paka saging kutua di kang galubaka saging kutua to na ini na ipumbuka ang mga tao saging kutua masjid ay mananian na galubaka kami niyong bupakaon nami akasid ka kasugalabak na laidaging kuta miya ali Rasulullah amay kaubupan ka anggota padekas laging kuta galabakyan na miya kasidka ka sadaka to si saging kuta mananian nagalabak naong mano bango to di kagaga naigira kaya plalakaw kasaging ka na mga bendagan sa tao na umabalak kasi pagarya ka nana pakalalangasang kau napunta ka saging kuta pagariya ka nami meluyo tuwa sadaka ka ya ka sadaka ka tabassum ka fi wajhi akhika sadaka ingko tuwa kang gumeng ka saging kuta pagaring ka sa ikukya pakatuna iyo na sadaka uto naong mano di karo kesurut na aya di ka diteruan na sumapya igira minituna ka sa mga padeka aya di ka diteruan na sumapya so Rasulullah natingin al kalimatu tayyibah sadaka suka terus sa mapya na sadaka uto miya ka bagay ka ayam ananian na miya ka sedekah ka na gitu miya ka pia na sehingga pakalala si isaging ka iya ulan-ulan Ramadan. So isa ko mga imam amang ala si isaging ka iya bagumasa na inibigay niya na pamikiran au bubutingil sa mga Muslim na magagayran na disiran di makasisad ka ko Ramadan na udiran uto kagaga na siiran na urunga si isagim kutu asapulo apakauli si iku Ramadan ay mananian nagito so Laylatul Qadar aro mapluluba na panamariatiin no sa katawa Muslim ada to udi inabai
auman din magabi na pagabagay sa sadakanian. Taman sama poposagyan ko tuwa sa pulugaw iap kuri. Ngayon watingin, nagupuon yan midlabuka so Laylatul Qadar. Na lagi ketigin umiyaka sedekah seiko umiyaka 80 agut teluragun, auman din magabi na mini itong adik-adik sedekah. Ay nalabi 80 ragun. Nasib man ito pagandud si saging ko tuwa adnar naguging ko tuwa da nana ging ko tuwa miskin nana kagaganian ito kapan mo sa kepakaya makati mo sa 500 na uman magabi na 50 uman din sung sa masjid simbayang sa tarawih atau aka magarib naad na kalilipan yan yung si iku mga tao akatawan yan aayam anan yan na kararaganan udi niyan ito kagaganaminusan yan agyang kutwa 50 na upama ka magaganian ang kutwa 10 gawi nasutigyak ito Mahir al-Mu'ikali ada pulaguyan no Laylatul Qadar kakagiya langon di sedekah sa uman din magabi na inaman ito atingin kasi ikusod na 80 ragun na mini itong auman din magabi na di sedekah lagi na natingin uban yung pakalipusa why uban yung nang pakalipusa nana ginan so kay ito ang sa ikulimu Allah kasukman so mga ala ay nilimu unu Allah na pagkapakay at pagkagayran aintero agyang ko 30 gawi lagi do mga pagarita no mga Arab adno tunay po ko kaysa nataman ko 30 udi ina 20 agusyaw na pagkakuaniran agyang ko tuwa sa tima na masjid asirang mo idirundi makatengkas lain si saging ko tuwa katatago mi sa Saudi Arabia yang ko tuwa eskwela nami aking Saudi University na andun ni kakumo Ramadan na mamakaumad nagyang ko tuwa mga ala itamok si Isaryad na ayap kesuayan na sa din sa kuna na upama kaayamon ang kutaysa na siyangan yan na did na padiyon so saulan languan yan di pakapangiftar na giyang kutua matatago sa university sa giyang kutay manan yan na dormitory ron aya bilangan yan si kumiuna na 25,000 lagi utuso mga tao abubugan wala sa mga ala oy nana bapya di tanong tumaswa nasisagin ka na nasa pulugawi apkuris iko ato na iniba na Ramadan so mga miskinon kay so miskin nakapuro ano to upubri kagiyo so pubri na ayab tadiyan na sukniyan ku ingga binian nada aban yan na may bubetado nagito so pubri dari serban yan nana ginan imya kapya-pya antunay niba na albay sa giyang kaiya sa kataw apad ko mga ala imam pada penakapya aging kaiya di kapakasid ka lay daging kutwa kapag pagiftara sa iku manusia na adong penahadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atingin na man fatara saiman ala ta'amin aw syarabin min halalin sallat alaihi almalaikatu fi sa'ati syahri ramadan wa salla alaihi jibrilu lailatul qadar rawahu tabarani ayam manaw to nasa din sa mapaka pagiftarian
Ayang kutu adi pusa sa panganengkan udi inama pakainumian sa pun iku tamukian halal kau tu pun ko tamukian halal nasam salawatan sekanian mga malaikat Allah seiku mga oras ku ulan-ulan Ramadan. Nagu selawatan sekanian penuh Jibril seiku gawai Lailatul Qadar. Nah malu ka manutu kerangan uin na pagila yang gabu yang kaya pakai tengkaska. Nana lagi dana na mia kalala utwa sukatan kakaayad na mia manganir kasa kada kasarila maaf na mga malaikat wala si saging kutwala mga oras isaging kay ulan-ulan Ramadan na aya malaun na su Jibril alaihi salam. Ikadua mapia apang galabakan tanusi naging kutua qiyamul lail aya mana niyan na kapan ang bayangi si iku tanah-tanah wagawi dahil ibaratong mga tahajud bapya buuri aya kasyudatan kana aya minus naka 2 rakaat kasumbayangan naka kay nga na mga sunat na 2 rakaat namini itungod na miya ka sumbayangan sa tahajud kenapa upaman arwa-rabu usapulo aguisa kadi pindinan sa iku kalalayam katatrin nagusubager aging kanan asambayang sanggeng kanan at tanat-tanaw agawi. Ilain yung managing ko ito amya panutul tanusi aso Zubaydah karumaw isa amya khalifa si iku mga Muslim asi saging ko ito akya wafatian na pitutagin na po malay paratiyaya apya kasundu Allah sa surga na inisiyan yan tinahay Zubaydah buaya sabab akya pakalusudar ka wala ko surga nakagiya sokyalo piyaki kalo takaaig aurya no kya pasadien na ini bagay kaamura sa iku mga pagtaw kagiya si isang kuto timpo natunganay amala ibaliso adna igyan kadi pusaan nakyang gustuan yan sa mala agasto natigag yung kutuwa bai adi etigin kena bagi ti mini soldak ko surga akya sabab panon natigag yung kutuwa mama anto natigi na miya kaysa akagagawi na miya kanawako na titudin na mapipi aginawako na misyong bayang ako atigin sa 2 rakaat sunat tahajud na sayang kutuwa dia kan di kasumbayang na magagdamakan ayam ananian natatarimaan na gudidin pagkabimbunan sa ikway mananian na pamikiran akan saging kutuwa dia kan di kasumbayang na ini sabab pro atigin nagiutu isya bapan wallah sa kaya pakalusudakan sa surga ang kutuwa sambayang akan nagiutu managuntaman tanu kapada iku mga alaasukatan si saging kaiya ulan-ulan Ramadan na ubatan di makapanambayang sa mga sunat naguging kutuwa tarawih oy nana di miya kalala ami ako ang adu balas ang mga sunat ito ami ang galabag ka ang kutuwa 2 na miya kalala mini record aanto na inina kekuang ka si iku gawi iya alungan na mauri ang mga kamapiaan naginan su sambuyang aanto na ini na kagagawi mangkama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi sa tawa itindigiin naging kutuwa mga sunat asambayang ko kagagawi sa uno teparatian yan si ikwala napia kada iano nangutan miyan dusan yan na miyauna kauto
pihak ada ia naging kota mian dusa ni na miauna na perai mian dusa tanwaria miauna madakal nagi utui atau na ini nana miyaka punaso ubatan wanan magaga upama kadatan umakalista ko penggula-ulaan tanu sangka ia Ramadan na padentanu ko listaan kailangan din na manggula-ula tanu kagi uding ka pasada ginawang ka na nakapagay ang ko to ada ngong ka pasada na mapeyaw makasimbuyang kau na mapeyaw di na upama kaya ni pasada ka ko ginawang ka na bulabaw ini surat ka ap kedingilan ka umanakan kasagadan ay nati ka simbayang ako akit masakuan sambayang tahajud simbayang ako sa tarawih nagi ito miya baloya katututukan ka sabab saging kota padsang kota jadwal ka ikatlo amya ka pia manggel bertanu saging ka iya Ramadan naso kapembuti aku Quran miada kaladna iya ke alo yaw no mga ulama nagus kita no aging ka iya kapembuti aku Quran kagiya so kapembuti aku Quran qiraatul Quran ghinan kagi suka pembeti aku Quran nakakakawasai oy nana gula borun saging ka iya ulan-ulan na Ramadan kagi isu ulan-ulan niyan ka ayakin iturun ko Quran na ulan-ulan na Ramadan asiku Lailatul Qadar na kagi ulan-ulan niyan na bekada kalantan saya suka pembeti atanuron oy saging ka iya ulan-ulan na Ramadan kaadan mala aanto na ini na milista o mga malaikat akakuatan wa mga kamapian si isa alungan na mauri biyan ka na nakapabati ako Quran na ini sugur kita nung mananano Rasul sallallahu alaihi wasallam sagi ang utatingin na ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi Batiani watig wallah suguan batiani watig Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Quran kamataan din na pagkaw masa alungan na mauri asyap at niya naging kutay mananian na miyatiaon nabang hadi kebubayai aan na sasarigan ka asyap at terkasa alungan na mauri ububudin na ayam makala sudusang ka adi maka atos gelap kaamapya naukulu ko naraka jukana nana anto na ini ku engkan yan pengenin yang seiku Allah kalai dagi yang kutu hadis suatu Nabi so Ramadan nagusu Quran na pekau masiran sa alungan na mauri na pengeniniran seiku Allah asuma patsiran na tigu Allah asapa atakanu nana mia muasa tanu biu tia tanu sa Quran naduti mana yang mana niya naatur ning kaadikan niya ni pendurenun oy kenapa lagi dua turni sa dunia tapi ya inna sumara taun mambu apa kalangkanian wina adu mana atur niya di kay paninindig yun naging kutuakuan kabenar ka na kay ito na sigu-sigurado adid na akalo na matataguun kaya matatagu kira naging kutano manay kasapa at ayrar ka na di isaw tuwa man ay kapipi aginawang ka ak sumasarik ka kagiya adan apa kasapa at ka na ayap penuh ba mapadun su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tagina ni kapia o kapumbutia ko Quran bula baurun si isaging kaya ayam ananian na
ulan-ulan anto na ini ba na Ramadan. Mga Muslim nagyuto anto na ini ba na mga pad mapia penggulaulaan tano na pagkabati tano sa Quran. Kung mano di ka pagkabati nanto na ukit. Napaganayron na adna mga kasangkapan akapakaya igira piak andar ka na pumimili ka ando sa iko mga sura, ando sa iko mga ayatan na beauty iyan raka ugit na asar mambuka pipi anak ka mau makinag na malagid si pembuti agusi pupamakinag na miya solo bagi yung kutano man ikapakabati aka sa Quran oy nana ginan anto na ini ba nana mapya absuratan tanong si saging kaiya ulan-ulan Ramadan. Padaroo au batano manggalabak naging kaiya kapanarawi yung kaiya tarawih kapakasumbing tanong sa tarawih ayam ya piya na si isa masjid si ku jamaah amay magadi ka masusurot kaabaad na ragawor nana si kasawalay pag imaming kaso pamilya ka nana kapag kaya miya jamaah kanu giyang ka iya tarawih ilan yung mana giyang ka iya kay pengurari ganun Rasulullah sa ikong mga sahaban yan. Kaya sa Rasulullah, napakada ka lagi ang kuto mga nduwan yan sa ikong mga sahaban yan, bulaburon sa isa giyang kaya ulan-ulan na Ramadan. Kakagya, ansiran makapasapasang galabak sa iko, mga pipiap ang galabakan sa isa giyang kaya ulan-ulan na Ramadan. Napad sa giyang kuto katiruyan, di na, Inna ar-rajula idha qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu qiyama laylatin. Mata natigyan na sumama na amay kasumbayang sa tarawih apa diyan su imam aaya din akagnakian na guminak su imam. Oy. Kenapa manubod akapi aging utwa 2 rakaata kaya sumbayangan niya na tarawih nakapawawi din sa liw. Miya kang galaba ka din sa mapya. Wait na daw makakuha sa mala. Ayaw mapya na matigriyan. Aaya din na riya kaliw tanu na makaliw su imam. Makapasad. Tigrin tanu. Na naman aging kaya kekuatan no. Mata na tigo na biya sumama amis sumbayang apiyad padiyan su imam. Aayad na kaya ginakiyan na kagya guminik su imam miya pasad aging kutwa sambayan na piyaki surat wala abagi inian sulang wasunat ko kagagawi kenapa no ba ayam manaw to na din ko pa kayo baka sumbayang sa tahajud kau sumbayang ka sa tahajud na mini umanon amya kalala ayam mananian na miya kuwang ka nailamananan ubatan to kasidati apa niatan tano sagyang kaiya antunay ni na mga gawi sang kaya Ramadan na di tano di makasimbayang sa tarawih petinu su imam pet sagyang kaiya ubatan no manggalabak lagi yang kaya qiyamul lailat al-qadr yung gutua kapakapan ang bayang tanu sa tahajud sunat si lailatul qadr si ko inaluir ka tanu Rasulullah akatatago ganon si isagyang gutua 10 abkuri si ko Ramadan nana paniatan tanu sa insyaallah nana sumbayangan tanong
So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napad saging kota mga urarigian si iku mga sahabanian so mga umat yan amirat yayawan. Natigo Rasulullah man qama lailatul qadar imanan muhtisaban ufira lahu ma taqaddama min dambihi. Sadin satawa itindigi yung sulailat al-qadar sa parataya si iku Allah nagububaya iyang saging kutwa balas mga rila wallah mga limu wallah susurga na piya kada unwallah solang wana miyan dusan niya na miyawna kauto nana miyanalas kaaya mataan na sumanga ala adusa ay mana niyan na mga pupuro adusa naudi rima kau mga ay Ramadan na di mamaap o Allah nasi ina malabud yuti su Hasanul Basri na miyatir iyan au dia tigim pekaum masuk Ramadan seiku mga umat Muhammad nan degan su mga manusia seiku neraka jahannam. Na sabab saging kutakap pekaum ni na mana mialal alimu kelala sunaging kaya dosa. Wai nagitui kapakapan naguntaman tanong. Kagi na ni piano tulur ketanu agama Islam. Na yung kana na Lailatul Qadar nasi saging kutwa 10 Neda ki ama piana ngutwa ki panenduono mga ulama udi ina sututulan nabi neda mi apia piana tungud na langon pati da pula guyon yan da pula guyon yan nahupo na kama subat aging kutwa Lailatul Qadar adika di sembayang sa sunat udi ina pembatia ka sa Quran udi ina dika dindua sagyang kutwa kagagawi na miyaw makaw mga malaikat ay gina ni katuro ng mga malaikat so tigiran na mga malaikat ay espesyal aya buga kapturo niya sa dunia na gina manutwa Lailatul Qadar kenapa so pada mga malaikat aluwayan lubak siranjin naginan nadi paguluan ng sirano Jibril alaihi salam na ayap suuniran nadiran di iselan salaman sa mga tao apu manimba mga tao di ibu puasa pisumuaniran sa mga walay tanong lagi itu isabab ay saa pagkatiyaran tanoro naubabuding katatagu sa mga walay tanong sa dira di kebubay ubas sirano na makasoldo dahil yang mutu mga tuladan andagad na iya katawan tanong na kuan tanurun oy udi ina mga tinataw kapake penanguta tropi Monica gitu Monica lagi du tawa tropi nanaw di tanong pelambagan nasaku angka oh tapo ko naka kati ayang gandiki ko saging kaya labi 80 ragun abalas khairum min alfi syahr naging kaya miasya si Monica di nga palang bugin na sako angka tago nga sang utarong adip pilay udi na mga beting mutapupo ko na nami apa nutulutu adiru siran belusun. Oi, aya panu ba adin si iku kwartong kau di nawalay ka di imaginum sa pakaber. Nanggagay sinanan. Sa parantano, euy, pagareku areaken mo ta kana taragdekan danan. Inaman si saging ka iya Ramadan na supaganaya kagagawi iron na di pananawag
ahai mapasang ikang gelaba kesamarataan nak kena tinggalin tarke nagi iyo rasa siapa orang kau kadna neka oi siapa orang kau kadna neka nana tarke oi tarke saging ka iya dimapia adika bayau Allah Subhanahu wa taala. Mga muslim miya kaysa na adna ulama miapad sagyang kutwa kiarigu sagyang kutwa miya wafat na kay din yang katawan ubuto talawbug na tingin na bubugudin uto miyatay na mata na tingin na di kami pekasangu asa salakaw na baw ay mananian na madu si ko kaya pakaliwiran na adna miya katiroro na kay alim gitu man rin na badong kasalaki ka pakalapasyan na mahubog naging na tingin na ayas siya ba paano naging ko takya ubug-ubugin oy naroon din miya wafat nana ayam ana nagi uti o katawi to o mag-Islam na di manuto ka pakaya badi bakaw nugo po sagyang kutwa kapriguon dito skanwa mga aryami buinas kita no na alhamdulillah mga pangali ka beuri di pihak kaya iya aaya bu kisul dan rekasa masjid na amay kusyong bayang angka aya bu ka ketunang ka ko mga tuan mga ustad ulama naigira pagwiteng ka sa kubur isinaryo to pihak kaya iya nana ipuuniman to nana paniataniyo asumyo lekenudeng piya-piya sa iko Islam why kakagiya amay kakuan na sakay miya ako labutong malakol maut kanay dagyang kuta manguda apa mumulawa naudi nagyutoy kaya sa bapano nakagya pong graduate na ini celebritian sa agyang kuta ka pong graduatian sa eskwilaan agyang kuta kaya pangubugin na ayaw mana na piya kilaib ni wala adap na wait sang utakubur na mimbo oy na gitu isabab mapian hatargan tanwanan gingkutuap kapumisitaw mga malaikat na upuong kairan mailay kaumai adika disumbayang sa tahajud udi na kapanasbih udi ina kabatya sa Quran udi ina kandua kakagya ay ni Panginoon Rasulullah ko Aisyah ating inahay Rasulullah na upama ating iyang kamagdamakan nagyuto din Sulailatul Qadar na ito na yung mga dua ko na tigu Rasulullah ay di nga diindu pakadakadakalangan na Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'afu anni hay Allah na mataan na sakana paririla kebubayan ka sukarila na rila iya kong ka kagiyutui pagampaganaya pengenin ka ku Allah na ubuso salakaw akailangan ka kakagiya ayam ya piapi atau nakarilaan sekalian Allah Subhanahu wa taala kagupung kaki ririla iwalla masusu aterka nami aku angka dunia agusu anu ngana mauri nana gina ni kapia akapedatan nuron ko listaan tanu siko kini surat tanuron antau kasehatan bini surat sagian ka iya mga pusutan padsa miya kapia-pia penggelebakan tanu si na giun ka iya adzikr una ano to nakasuya na kana giun ko to musawir yakiniya mahir al-mu'iqali
au batigin ku masuk Lailatul Qadar na insan ako ko mga pagariak na mga Muslim asiko sa pulugawi na ubas siran lepas sa kasembayang sa tahajud upama kasih sekalian sa walay kalay dububay na sembayang sa tahajud sa dinian tepeda tuloy-tuloy sa pulo gawi apa yang bumanatikin dua rakaat nak pakai tingin namanya sugat yang kaida pula guinian ku sa pulo gawi kalau engkau di tahajud nana miyaku aniya naging kutwalabi 80 ragun na uman din na magabi na di makat tahajud na ibala suto sa ikulabi 80 ragun amini kuinta sekana di kan melepas sembahyang sa tahajud ko 80 agut 3 ragun namia kadala tingin namia sukat ka woi apa yang butigin 2 rakaat wa di kegagyan ko to madakal na naginan so gin kaya dikar namia kapia-pia si penapakadakalan si saging kaya ulan-ulan Ramadan kapada isa mga simba aging kaya dikar lagu ini syukur ketanu penananu Allah ngaino natigi wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ubakanu mabaluyatig wallah alagi dusiranutu apia kalipataniran su Allah nasukya pakalipatiran ku Allah na airan kya pakalipatan na ginawairan oy kaukya lipatan ka su Allah sang kaya dunia nadi kanian mambu pelilingain ko kapakaw mangkas sa alungan namuri na antawa uno ni pagapasan ka abba ka di pinra karu ama kambu baya-baya ay budi tabi na su Allah naubang ka baloy aginawang ka apa kalipatan ka su Allah kagina ni upama na tadeng-tademun agi ang kanana mga dikr mga tasbih so Allah na piteruyan ad-dakirin Allah katira wad-dakirat a'adda Allah lahum magfirata wa ajran 'azima so mga papasang atig wala ikan dikr sa iku Allah naguso mga papasang ikan dikr sa iku mga bai na ini tilaga dekiran wallah surila iyan naguso miya kalal abalas agi itu sa surga ay mananay na isa kap kapuna so mga dusa tanu na sudikar tanu ula bawron so astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi udin astaghfirullahal azim yuti kabubayan nagiyuti pagkapuna si saging kuto mga dusa na ayaw undesian amala ayong bagay wala sangkot wala gidutwa tao na sumya kalala abalas yuto sa surga ayong bagay ka wala ilay ni man aging kaya kalaya ni pahala nana giyang kaya tingin na alhamdulillah nak penuh-penuh ya naging ko tatimbangan wallah wa subhanallahi walhamdulillah napakadua neka satika suwalla na mahasuti nagubagi ini yang sulang-ulang wanu bantugan nak giyang ko to adua ti mana kalima subhanallah agu alhamdulillah tamlaani ma bainas samawati wal ard na kepenuh-penuh irana balas so pagletan ng mga langit na gusulupa ay na sinarita miya kalala balas miya kalabulubud natinigan keragan ha alhamdulillah nana kepenuh yang so timbangan wallah na upman umisong patakaw na tika wa subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah
na mia penuh ian so pagletan ulang ita gusulupa naginan pada pensaging ka iya penggalabukan tanu insyaallah na ad-du'a maka dakal sudu tanu saging ka iya Ramadan upama kadingga pekagaga na uba buka sudah tingka aging ka iya umang kadang petengkas nadi kapas sim petengkas sanggoto kaga anian din udi kada ana makan dua maka pamangan si ikwallah kakak dia pis kedanan nabi pisaksi anian na terimaan san wallah agi kota mga panganingka nana maka dakal tanurun madakala ada ni kiana tagi yang kota langwan nama piak paginuman nagukekan ana di pelakaian kepakai apa su bismillah nak kali patanian nana dah tanua ki akuan mga pihak itu tasat telo kami nutus ada kaum anggota kambuka enggak kakagi ana mga uras tanu na dua kaden Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu na surya nutu na sansai pendu enggak akamapi anka sagian ka dunia kakagi pitiru rakau nabi ka atatarimaan ru agian kotua du engka nah gitu isi akinia mahir al-mu'tali nana ubadi wana natigi pelepas agian kanana kan dua sagian kotua ka muka kaden ka mia kai satigian na mia panutul asu Musa alaihi salam napi terun wallah asaka Musa na kalimullah dinian dimimbi tiara iswallah dingka dimimbi tiara iswallah dingka bedung pekeilai na kedeng kaso suara dian na isana na tigi na malaa ini begair ka wallah amapia ogay na tigian na seko ummatu Muhammad na sumanga panganiran siiko unaan udairam pengkabuka na sigura dua tatarimaan kau tu sigura dua tatarimaan nana bisa bapero nana ditan wakil tu pelepasan benar densa ayat dua kekuau di Imam Musa akabubaya amang ala paganairun na sa dunia nanto na oto na andin ni kambukanian na titu-titu na kebubayaan niya nagyang kota panginuman na panganangkan nanto na ikadua ada lagi dia nasuka pa kauman yan sa alungan na mori na ayaden ak kedakaran yan sa iko puasa niyan na sudin sukad na niyan na ayan yan may petuna sukad na niyan Arabul Alamin na isenaryo to amya kapya-pya alagi dito so sawa pro nana ubatan wanan mindirainon sangota hadis nanti na salah satu la turatu da'watuhum paduna nguta as-saimu hina yuftir teloka klasi ya di pagendu Allah anggota panganiran terimaanian na isa wana gyang kutwa di ipusa anden ikam betalanian sisa gyang kutwa puasanian nana sabab pro nana dua tanu oi pada open lagi ka iya ta'jilul iftar pegelo-kalokan tanu lagi ka iya kabuka tanu asar ka sumedepa wena masih kena di sipiat lagi yang kutwa kiang buel o mga pagaritan sa kalendar mapakai oi ini bagi untuk wala ilmu nana si sagiang kutwa lagi dito nana diga pagumaa nanduga kaden kapi pikiran ka aso panganing karuna tirimaan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutwa kap ta'jilul iftar kapagalo-kalo keron na basta ki amaw man buka kaden diga pena pupakaurin
Kanu tu nanap ke salah katingina bari pilih geruana dan anak wa sembayang sama geribu. Nah ini begakian sunat. Mi sembayang dan sama geribu. Nah ada biar panutulisan asa kata ulama nan pitu tagi nepian anggota malai simba bara puasa agi ti betadien mau masuk ita tangas na di tenggas da na di sembayang sama geribu. Nah orang yang kapag sembayang yang sama geribu na ayan yang kia tenggas. Tapi itu tagi depan kota malai paratiaya ko kaya pataya ki uto na siniksa o Allah. Laman tu ini isi yan pagari ko na inu ka kesiksa natigyan na kaya lawan anakan sunabi ututulan yan budi ko natigyan na sunabi na pitero yan na pagalukalukay niyo suka pagiftar nasa ka natigyan na dia kan di pupakauri dagi utubu ini siksarakan wallah agi yang kutu kaya lawan niya kan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi timnya kapia-pia antone ini na sunat pagalukalukan tanu so antone ini na kabuka saya pas tanur nang mga pedien na gyud kay as-suhur mana dia nagi suka sul kapkeun si iku kap kepitayan na suaga matano na aya ini sugu iyan na ipupakauri kenapa lagi yang kunta kabuka pegalukalukan dia ini ipupakauri aya kapianian na mata tagu na tigu nabi subaraka tasahharu fa inna fis suhuri baraka pupakauri niyo so kapu sakakan ukap kepitayan kamata tagung subaraka naman ito mata tagung subaraka na aya limitado apagila inaka na makapasadka na dapan pagbengi kau ba aya miala yang makaunsa aya buka penggedakan apa gubangan na ay diu tu kepakai siu tu kepakai ko gida manu tu amiang asasalak ada ka makanaw na aya kaderian dia kaayan na maka batiaka sa 50 kaayatan na gitu ikan dekeeka na miaw maden mambuso subuh amatena makapasad ka koman na 50 kaayatan na mabatiaka na miaw masusubuh di mapiaw bangon pakasurak mita ketika yutimia kapia-pia kipu pakaurenon tadi aya ini bagai waga matano na gitu 50 kaayatan mapakaya 5 minutes udi ina 10 ka minutos nana sabab pro miaw maaging kaya oras tanu nana bala-balasan kanu Allah sa sabab sagyan kaya barakat agyan kaya Ramadan syahrul barakah na piakam barakatian tiagu entanu Allah samiada kedakal miakalala aterang sabab ko kada kala bala sama tatagusang kaya Ramadan na miat takap agyan kaya upama nakapakadar patanusi sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.